banka z'Urwana abantu bagira ngo bategerize ubwire bwinji kutunga kasimo kabo kabura ngo kandi abandi bo bakakatunga. Wilson Byabona chairman wa banka z'Urwana ho muri Cegegwa nagira ngo bine banka z'Urwana ho Rushanju ahari ababishati 15 tubakatunjire kasimo kabo kandi abatunjire bakabaha miliyoni 1 n'ico kabura umuntu. Kwabarwana ubwera bari bakomplaininga bakarema kusasurwa tibakatunga gasente kandi tuyine namba y'abarwani abakwika rusani bankora kubi muno abandi bakatunga abandi bakabahereza miliyoni y'amune kichweka cyonka yitwe abe myaka babayiroho mbwiro cyonka takatunga gakanga tuyine urugudo ruyabatiza hano hayemerira ksaha ikintu cyenyine uruyayasire Liberation Road urugudo rwakaraganiza ngo najya kurutekera mu Kolas baitati myaka 35 yona taro sayini nemere kuoleka ngo urugudo ruragirwa mu Kolas kuyihampumura abagenzi bange bakatunga sente cyo yundi chikitinga kitunga obezere Kegegwa district kujuza form za pension bana ba certificate yange na humuriro bangamba nangwa niketagisa ngende po hona banka z'Urwana ho borekero kwatwa hahabwa abebembeza bari kuryenguzi ekiro kushisha government yibarwanirire okutereza obushobozi tukarwanisa enguzi irenguzi n'ekitwarwanirire tukiroho wakaba muri mbampereze sente ite tukasigara akasente ako nanyuba kwa kampayire nikasobora kunyamba hakwirira abana kuyamba family yange na nyoko kuragegurize. Minister Aris Kabo yaraganise banka z'Urwana haba okutunga kasimo kabo mwe bari kwihambira nakura ebitaka kikora bishaka gukora pocket kuri munonga akasimo kanyo nkesha kwisha. Then today we celebrate these veterans kandi akasimo akakorwa mu government karungi muno abako umuntu bakore kirungi asasure kirungi amakoraga gashakwa Philip Marangira.